Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel, yeah, of course, mthetha khalo la Ben Mayengani the president. Loyi nga ta hi kha hi n'wi linka, of course, na hosi ngo Mr. Post the Tower Man. And then from there ta hi khalo la hi psychology, and then of course hi hinda ya ka Lekker Stylist, hi tlhe hi nyika some updates, of course, amakumu. Okay. Yeah, so he did 21 October ngamshoneni go ifike enter a video mna ngafika komso go Mr. Post now is back eka promoter his album, of course, in December. However, the exact following date, the 22 October, mina ufika nihlamala mina ka account ya Ben president, as you can see. Kulo nifika ni scroll nifika kuma go siyisuke kusuka as you can see. He wrote 1 December 2024, Dr. Joe Shirimani wata wa matimba, as you can see. So did dengle a game, ngona mshitiwa very much tiva, did dengle a game. Mr. Post wa poster previously, even then wa veta wa poster the next day. Shusho ko kuvangela Mr. Post pressure, in other words, because shulo kutaka na bamba to bamba. Why no vula so? Because Mr. Post lo mungu hleketa ka video ya Tower Man ifika akombisa marito lawa. Ilesho tukulo Jehova na Satan. Swa tinghoma ti-album ta wi swona swa ha ri kulenyana kwala ka vo ti-1 2 swa ha ri kulenyana. As you have heard, Africa Commerce, of course, will project, and of course, yita ikayoma iti 1 December. Loko nga ri surprise because even in 2023, ashovetano go fika cheka his project ya nozola la no ita fika ikuma swona volume ngiti ita fika ikuma ku ayi hume iti akuri to 1 December. Why couldn't I? Okay, yeah, I got to 1 December, as we can see. So we mean project Mr. Post to 1 December, and then Dr. Joe Shirimani va fika va ta hi bamba to bamba, va fika va humesa the following day, exactly the following day. Yena Dr. Joe Shirimani mi ta swi vona ku ndleke industry-la n'wina mo ka mi nga ha tsundzukeki hi leswi, as you can see. The Dr. Joe Shirimani a swi bi, even then fika hi cheka. Okay, so langutani date la ku leya Dr. Joe Shirimani yi humerini, mi fike yi huma the following day, ma swo the 2 December leswi a swi fike swi ndlisa swona sweswo a ku ri bamba to bamba. So in other words, even this year, 2024, it means kuta kuna bamba to bamba again. Mawana makalika project, of course, ya Dr. Joe Shirimani. So since kuna Ben Mayengani, obviously, no kan gana file na promise ku befita yerikona. So since already hinti na yona ni usingo Mr. Post ta bifana yena, I think should balanced. So swo tala hi nge repeat guys, hi nga ze bora content hafu na weta hi tshike kwalano emhaka yaleyo. Okay. Even then, of course, I'm not sure if I'm looking at a can monitor account young way. A can monitor a no. A can monitor. Lashunga I must it's something is wrong. A post link if it's a maradolawa. Okay, I'm sorry. Malama, a maritian coca boti, as you can see, video Dr. Shirimani, I feel like I talk. God, He's going to pay you either 2 or 5 or 6 times. And for the contribution you made to everyone, the payment day is coming. As I've heard, the payment. So, on Kanin Montara account young la, based on my understanding and the analysis, Shukomba like Dr. Joe Shirimani, even if you want to page on a still we can post and he posted on some Takalungo. As you can see, the poster posting ka swona mo ka mi cheka account yona mi ta swona sweswi nga ku swi kombi na without clear leswi swi veta swi swo swi nga ha twise ku ndleka hi swo a swa ha ri ku twiseni. So psycho kahle hi nga ku i flip flop ya hala yi famba ya hala na kwala yi bisa risimu ra mkhale va cha Dr. Joe Shirimani. So guys, I hope you understand it. So in psycho wa shisho ilo kutsaka ngoba a tlhela le ka limbobo poison hi ndlela yin'wana leswi nga ku humeleleni sweswiwa. So miseko na wona a wu reliable wo suka hi ku i sukeni ka Dr. Joe Shirimani ku hi va dya timali ku swi ku hi tigigi a wu tikuma
isuke yakangalazi isuke Mr Post nakho tlhe isuka ya swa psychology yakakhungula maridi isuka kakhungula maridi na sweswi suke kambe mi swa miseko mani ku swi twiseni guys leswi a ni la ku mi byela swona ku notice something about him based on his recent post and stuff like that so a reads and then of course if yaka Lekker Stylist mi nga ma hleketa ze ku endla video earlier on lembe ra video ta ku ti tele ngo ka master 10 a swi to ka ni tsale ku yini mi swi ta mi kuma ka no tsala ku Lekker se swi ta ni tela ku ni yi kuma of course a khe yi kombisa ku loko again ka endliwa as you can see kwalani swi ya fuleriwa tanihileswi mi swi vona kwalano ta vula ku congratulations to him loko tirheni kahle swinene tanihileswi mi swi tiva ku very master 10 leswi a swi promota ngopfu ku before yi xava movha aka endla aka something ku movha like movha ni twi na ku wu va wu ri dangerous ngopfu because u ngo wu tlumba nkarhi wun'wana na wun'wana we never know but if yi na yindliwa swi to ku you have something loko yi ri ku tirheni so that's why ni recommenda ku munhu a sungula a aka ma vona mhaka leyi so swi kahle swinene loko a akini vhele a ni ku va ku ri choice ya munhu a swo boha xikolo a hi xikolokolo a hi xikolokolo ku va leswi mina ni va ku ni kha ni swi vona swi right that way so u nga vula tani congratulations to him loko tirheni swi kahle swi beliwa mavoko ya swi kahle swinene then amakumu I know i xitori xa chela mara ni guys hi ta ku yini loko ri munhu a ri ku trendini mavera mhaka leyi ta ku yini I understand ku xitori xa chela but Mayengani is still trending a hi voni swi ku endleka yini ya ha ri ku trending album yi ri ni humeni mara guys it has been a while as you can see mahlasela yela as you can see yi le ka number ya ri ka number 17 imagine guys ya i khale se yi humeni project yo mate ti ta October ku hara vona na sweswi ya ha ri ku hara namuntlhe at 22 ta October swo ku i khale njha yi ri la yi breaking the records guys a hi swi accept project yi tirhi hi vona a mi swi voneni guys ku yi na 294,000 views I ku hi xitalo ku ni streama mani ze ni cheka na ti-views man a ni cheki ti-views ni vona kha ni streama njhe a ni karhi awe ku ni talo wa ni swi concentrate ngopfu ka swona almost 300,000 views guys yi break the records swo ku yi ta ti fikisa mos before n'hweti yi hela mos yi fikisile ku swi ta ina 6,000 obviously next week yi ta yi kha yi fikisa yi bini guys yi bini I'm not sure if magic ya ha ri kona let's see if ya ha ri kona na trending maybe ya ha ri kona magic xa ha ri kona xo yi le ku beni as you can see na 248 se ya huma so a swi endla maybe yi nga ha teki 2 days as you can see yi le ka number 27 no yi le ku beni na 248,000 views so project ni overall yi tirheni sweswi hi nga swi vona yi tirheni swinene as you can see kwalano tinsimu to tala se ti le ku tsutsumeni ka 100,000 views swi kombela ku na maxelo ku nga ri khale na makombandlela ta ti kha ti nghena ka 100,000 views letin'wana ni mi kombisile ku already ti le ka 100,000 views like yi bini project yi bini vanhu va rhandza ngopfu ya mahlasela mara mi le bit disappointed malwela a ni twina ku yi ta ba malwela a ni nga tshembi ku yi nga magic mina ku landisi but yeah hi sweswo ku tirhiweni loko ri amukeza subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe